dio kana rona atiriri mundu akite nyumba mansion ina gorofa. Yes. Nena ta miaka 70. Ina arthritis. Doesn't make sense. Ukata kwa bata kuigu. Na igaraga o wika. Na ukuthiri. Mansion tijoru. Yeti ukuthira natiga ginya ka bedroom. Alafu ekira swimming pool. Ekure rooftop. Atiri kuja haria ngenda gutira kariwari tigo kuja abana atiri haria ena balcony ni kuria gaturu balcony ya gutagira rio ku na akigaruka counter gake akunywa atumizinga oku iguru biyo iyo gutiri kindu guthiri gutiri ona ki gutiri handu atigite bedroom gutiri handu maundu mothe gukuthiri. Yes, ni kitchen na kitchen me ati kitchen ya iguru nigetha kiruga ri akonaga matura kagira kanyamba gake ndenda gutangwo ati musingo thiage na iguru aburi gakiria ri he kariko gathondekagwo gagucina nyama gaguotera mwaki nyumba thiini. Yes, gotagwo paini ndungiota burunga acha kana mikinduri yukuhuruka muthuri he ngoroba yake second floor ni uri na kariko ka nyama aria muri cinagira nyama au rooftop na rooftop paini kukambatagia naki hatiriri ocio aburi ni athondekete nginya gacauna riu aronire mbia riria akurire aramikira ko sauna migunda ri yari ya thothaiti magurite thubukia. Yes, ni hindi rarihirwo na ni mukuru riu marerwo ati o ikari tukumugurira milioni 2 no anyita akoiga atiriri wenda ina problem aina ikamugwanja uwe na milioni 10 na cigana milioni 14 riu ni akaginya sauna amia kako thadi buro ni hago icocorera nyumba ina lift aja ni stair kana kabu yogondo ega tu stair tu aspiro ukija gatagati kanyito ni thiurura ukawa hunduka kiano horo wa gutengatengererio kirathimo ni horo mwega utanakura joyfully joyfully ni agairwo mugunda magairwo no mugunda ya family ni agairwo Kahawa West haria bypass yageraga ona hau bypass yageraga gwituika ana bypass ri bypass na dio kite hapana gwituika akiendia akiendia hau 200 agithe kigora no kukita suru kita suru kirote nikuo kita suru hati kita suru riri no na rugai githina twala ukiringa ri gwituika te hanu ugako gicukiro kiakire SGR agithia kigora hau ndo na kidu miaka 45 inde riri areka thuguri no hinde ati na kenina kiandia ru haria hendagio bypass yageraga 200 kigora hau hendagio ngiri 130 akigura no ne gweciara nige katia ni kagera aikaiga hau ati nige katia ni akaka ni gagwetereria eziara ni rakirwo no irakirwo ina miaka 72 miaka 72 no eziara yakinya haria gatugane gicukiro ri aga aria macorete makiona ndibati hau eri ragaruru erathie kinya Ngong kamugunda gake SGR kinya hau ri yo kira gikeherera ta kaburi ndagiaka ndangirihwo gatiraririo alafu SGR yo kiregerete iguru agatagarario hau kagoto gaiteka kuria kamugunda-ini karia mena miaka 70
Agora miaka 32 ya thina athiĩ West rĩ gwaka rĩu harĩa endirie rĩ rĩu nĩho roundabout yake rĩ hau nĩho hakirwo moro kamũgũnda-inĩ gake moro ĩrũngie nĩathiaga hau kona enyita ũguo etiranĩtie na moro ni nini mzee hakuna agacoka Ngai Shesheni hakuhĩ nawe.